So, kita kena share mamai. Sa, binaka, double binaka, no Australia, Amerika, binaka na share mamai. Double may na malabaw. Sa, laka. Sa, double may buni mono. Sa double may double yung housing, laka. Sabi na pakilitara vikim ni na biokani ni siya mati kumaya na kabina ni kuwa like tulsa nga vultu kini singa ni pulome ronondo luru sa vulkan tua awati chungko na walu na bitu na miniti may biti kito sangay pakarumbu katikongo pakarawai ni basota awati chungko latini nambong ni singa pakarawai tiko talagang kondo na nando bulangi siya masar chungko mi Mongolia monitoring ko man dai bitan baka nakalo ko mi Mongolia nita bitan baka nakalo ko mi kire nangonongo boleh na nita kita via 5 tigo na yawe muri go kasengai wati to na tolu na kavit tambu kavini singa tambu vinak vale sar nak nita kema mi bakampul sar chukani bikim ni kere sar na siamati kumay na yoti ni nonda vitalan no buku ni sana bakturango televu may songo batiko may buliki na may sinay na nonda noke buku ni be katotoka may wasay ay bata-batang goy na loma ni bulonggo na bulindoi siya na tanabaka bitibo na bula o me and maro takasara ni vida na nonda bulangi ramay tiko boleh na nonda may bitalan no na tabutangan din nanduya vanre na sinikua o panapasan daw na kamakama may tiko buna na nonda bitalan no nakabalibro turangan na ita na may bosa tiko ko na ulutangan ni tiko bulong-bula kamatataka tiko na business na Juice Fiji siya na Shake Me to Wake Me
don na ulu tanga binaksar nga ko tumay kinokwaya na nonda tikum bulan-bulan. Sangay utia, sangay ngoli may na maramani tamay kumi, o losa lini bati kota, suritel tinga kwaya may tik ni nonda vitala noana sigini ko nakabali bonita, na nomo may wase, so na tuku-tuku, may berto na nomo do benua may berata. Oti sangay ngoli may na nonda bulangi tarava, o bunuai andievi, kikau ng balarua, kita marau talangan na ni timi, ni talno with Dr. Timi, tiko talanga ako na kanda maliwa, and kavina ni kuwa, may tiko na nonda, vivo si taka, so na viulo tanga bibinaka, may talno taki na nonda ibatabate na bulongo, nakabalib sa randi, na nomo listal may meta may pitalan no, totokan din na vikawasya na nomo angol meya, and na nomo may pakamadal takalitika na nomo bay tebitiko, and Televu Provincial Council to tokan din na veka may wasya. O tiya sangay ngol nga mayo Mrs. Viniana Kunambuli, maraman daw rebuli bakadengo, babi di binaksarwana no ngol may kami wasya talanga no italan no ni non na buli, kina no natakataka bangkas ni buli, o katalaki no natakataka banda rebuli. Utia sangay ngol nga may na turang buniway ni bosa o buniway polonggeriti. Ngole mai na buku ni nona mai wasea so na ve tuku so ni bak didike na ve matanggali bose kileten kina na vanua o Televu. Maningay ngole nga mai o mero ni lewesi rivalita ngone leo basu ni isa na korni basu na maramanggo. Ono gay toble mo na red na koro klani korni basu na tongan ravu e vasu nga ni na teo ngonele ni na teo vasu ni na tongan ravu so tiang don vinak neta lo don vinak na tongan ravu may ba matalok kinokwen na ulutangan ni talendi ni baksasanga bakatalanga kinan na kesa-kesa en masih bolong-bolong meta kondrobe binakabali meroni en nona mata takatikumay na tambani balikan na Ben's Kitchen. Papi di binaka bena turangan ni rewa o peni tuibo no lebu dorbo ni butia mai rewa kali takatiko na tamban ni bakasanga ngona Ben's Kitchen. O tia sangay rito ngoli mai na lewe ni Read to Succeed rito na turangan maramangas ni Buli o Master Joseph Amboa turangan ni Nay Malabao Menakelo o Mistress Livia Manguyado maraman ni Uzi ni Vanua Meverata katalanga kino Mistress Badisya Bararako maraman ni Mbao kay gas ni Buli Miriam Mahawea maraman ni Bunimon and tikina no sorry asya matiko ko may double level housing and anorto may wasyati ko na bika momona and abuko ni norto bingra bangkas ni Buli and Read to Succeed pinakabali bikim don na turang maramgas ni Buli ni sano tilebu and anomtong karabat ko non raba katabuli na ngoni and ngoni ni songong buti rakatikongo and abuko ni ren to stabat ko may biti pinakabali bikim don ng kas ni Buli. Manin remitini na bitala na noa o Professor Unay Sinambombamba maramani ngau o basu ni Ungale Nantaro ore basu ni Nantaro binakabaliw Professor Una warong talchunga mo kwa nambong ni sigini kwa nanona may biba ungeti weekend na buku ni ulutanga ni Vuli binakabaliw Professor Una nanomo may bulang mo di kemami en ulutanga ngo en kami ni sigini kwa na tolong kaloko kerungan desar tu en koro way levu may wanimbuka kero bitano kin kay gas ni Vuli bakadengo o litiana rokowati vakasilimi en nona waseti ko na nona vaka tu sibita na basa nga Buli na mbaki bangas ni Buli talaga mo komenanti ta kumbao school nga nona gas ni Buli talaga usana nikilala kango nga may waseti ko na nona gas ni Buli o Mrs. Taufa Mbole en ngona ya Mrs. Bakatali Miss Bakatali na nona bibata Buli may sawani kamani bako Buli melaki tali takino ko na nakavaka bangas ni Buli ko sarngana tuba ambiu na vitala no na bulongo umarta kini nirto sa metiko na nongu lewe ni vitala noa en noke ni vitala noa en buku ni sana o Televu na neto vitala no ni kuwa en ketona rele subatiko na veka ketua biu sakitaka na loma ni bulongo kena veka erto rede ni bimbi
me wasei tale ni weekend ni mer ni meidava na vitala no membaleti te levu e na bula mingo ke to sana ngoleani e na sana o lo mai viti ona kere na o tikini ngono bekango ona kere Dr. Andiedi kikau na balarua ke bakara ni tikupuna ngana vitala nongo ke to sana ngai dawa yani na buke-buke ve masta kali bunindilo sana ngai ngol talangai kumi ve ngas ni buli lo mendo mai na no muni bakamadal mi tikupuni no to vitala no binaka bakali Benang valevu tarisi nimbula binaka na sema chikumai na wata ni vital nongo na kamikua kamaro te kiveo mo mai vai vitale matike rtona nungu tokani o nungu kambani o loselin mai Mongolia o Kali matike Dr. Tarisi ke bakamo te butambanganan to vital nonikua me bakana na katoa vital no takana ngono wala lak maikina ena bata ni vital nongo ona numa me ni nda sota butika na ngaunan renrengo na ngaunan ni covid di tinkaviwa e vidana kai ko to mai weekenda vidana kai ko to mai weekenda kene matai na kena sa mai tumbu na senga na vaka baleta ni sa songo so na bisnisi so na bono ni vaka kara sa senga kini vaka o era na leoni banua kalevera era mambeka minta tukuna ni era na buru-buru sarangan di labo na laman ni non ramatu bubali Santa Revekina ni dona kai abalata bakalebu na ka Santa Mesa Tabango na mbimbi ni matabubale na mbimbi ni matabubale batani songo na korubuli ar sa mai tiko pantente bale na ngone sa senga na vaka sa Revekina ni sara lestale na teitei nangele o era na nonda era ndau vaka tu nambaka na taoni kanda Revekina ni vakae endua na tuba bo nimbula era ndonu makatiko na tiko na be korkor ena nonda be sana balata ni na sober na tiko na taoni e sara lestal tiko na koro ya na kena imbale o weekend na o ya umanda ni wa vakavanungu karoni bulia na Masters in Arts in Rural and Social Development na kena pande ambak na masters ni vivator tak na tuntak di korba balang ongai vaka bimbi takatiko na kena tubani tiko bandon donu binaka na mbula bakoro merarani tangea erna leoni koro na vaka taki ni beka sa dono makatiko na ngonango ni sara lestalani na koro na non rabi maliwai balata merah tiko na mbula Kombat ngaya na kau wete utakina na totobi busaki na bugni kua na kena bambi takina bula baka koro na kena babi na kataki vake na itu ni garabitabi na lama ni koro na kena vaka na sona buli lalai mera babi na kataki na nonra kila na nonra itabi na mebakana turang ni koro na nasi ni koro o era na waitutu ena non rai tutu babanua na mateni banua na era daunggoli membaleta ni service tu na ngauna service tu ko tola na ngauna e sa dono menda private ko na o era na nonda era sa tu ko me banua na baro te kitalanga na non rambula kena non rai tabi me rau kina na
vaka ni bibator veketak erangan rewatiku binaka. Sa binaka bakal lebon doon na ulutang binaka sarangango nindonia sarcungan na ngunan tas tabati kong goe may bakaw ni ba madal ta chumian na non sa sukalista chukan na kore lebon balatin sa ultimay na rakavakan na korba ko babalangi sa lebon na bibisaw sa ayaw tiko yan na taro tiko nadhava na yado birto ng oleani ke nadhava medhaka may nakoro meradingombi tal nga kino ira ng oliti ko yan ni sa besa utal chinga ng bulan ni ratunda na tonta ko ni koro nandun ng balabu doon din na ulutang binakang gore una taro sarve labo mas takali nadhava na nung niray na tikina kiranyo ni semata o tiyong ngole sarve mistress law. Binaka tarisi ni bula binaka na kanta ni borong chumeni ko binaka bunuwai edi na balarua ayun na gorenga na sana ya lista le na kena tiga buna porkaramungo o bakasaraba tikuma ni sa uchungan dan embaki nambimbi ni nonta kilekenda na iba bubuli ato me bale mera kilati ko na nonra tapi kar kala non rebusa non matanggal non tauto non rebusa non raisema le sitali banu senda kambia kana beano ver kantor listal kina beir servir relation akor merle bakang takingel o mandangana ng buhati ko man akor na bakin tua na bagsaw chowray sarngakin na non sangay na akor mertaw taur binaka na bukun non rating ko mira na wakandera la ko yan yung bertilaw na wakandera listalan ko so sarmay so tinalben ra baka makumbun na kinatakatakatakin ng kele sa nabakarong lawa nandoto kan na imbol-imbol bir ambala tanan relakuen na koro sene benan disikra na bala bunon relaichiko nina biso nga na itubaki elebeken ni santa mata tu nambula enara ramintan listalman na tostal na takay yo bia o rednga ke baka mendaray da baka titombo ne ultang sa kabutok mayaw o bunway edan balarua me rasa tu sarangan nangon beto baka samta ka chukon na malin na baka matalaya na takatara na kena buke chuko na ngone ni sana tele korsin bulu binaka mera rawata na bula enang kangkal nilingan reci kena bal-bal nda kanda ka blue collar job ya non realistal ngona corona leitite it's part of the blue collar job. These are the people that are feeding Fiji nda kaimanda rela korletite erle pangatengel ya keba kasa non retubutuba inaki na menolomani vida lima se chinembe kuno mera lai bakang tekingel ya mersam budin serangan dulu itu berbital no baka bubali merabina kata merletete merabang tenggel mekakun ya kan pisau era didi lestalma inda kambaka ana korba bala ken malbale metubayan baka indone itu merakila ne ke baka ne afta indone itu baka bango ena raw bira minda kambaka mera bulam baka na ruana wora era ne ramai bulai taoni era telangani rambula ena bulai baka raw ko taoni maraming bulta ka ng bulan akor, ng bulan akor, chukin ng bulan rong lewa. Wanga tek ngaw na baka binaka. Masako tumandang na murmuri ang tatakabuto. Nanguna yung ko na baka liya siya baka sibiya. Lanta muri songo tu, cinta na songo. Roto lonto rito manakora. Songo ay matamento na wakar na sana. Santo na kanon ramara. Betin na uci na songo yan, dotal na songo, tultal na songo. Salay na nung ratso ko merakawita ka ng rabubali. Iyo, may utuman nga baka liya total na sana. Ni busot yo sa kana wakanda na sa katurang tilib waya uturang din ang pakumbuki ni uray ko may tumba mo ray damay na vital no ya ko na madaong ko sando na kan ko bakan rukay na buku ni level ni marama o siguro pas na buku na turang na marama na sa tilib marama buli benak dara ka ure de kinaya na mensulan dara mo na sa velo tekiko kina na marama ya o din na teres na marama Prime Minister Manisulan sabi ka Helen Clark dito mo na ito kinukuha na po siya why are all the women getting their PhD and leading the government dito mo na ya ko ba na chukin dito na marama Manisulan Prime Minister telchungati na marama Manisulan yan ka o hindi kaya po na sa nang hotel sabi lang kanyo dito ba hotel na iron maram meron dito ba hotel yan to na ka gorong o ebe po ka gate beyaw o maro ta ka o sama nindol muskin doon terbitan lang tagtiti mo tukon guna kamer torre chuna bal na sa mga turang o na mo sila na kirta matalib na niya so what are we using non the resources
me biule stale mai ena non rabuli na kau kena buku na kau rede na sana tele na non raiawa o ira na tamamuni kena tukamuni muni sangana yo nda sanda rede chungo o unde ke buku na lebu na mara waka PhD na sana tele leila na tura ke wil batalnga rene wil batambe ke bida na sana bicara waka PhD mangka bola katien na sana tele anga na kau sampung goronjere mbolle wea betikir na ponya san chin katole rabarong chung maniko menta baga muria sona pagari teke bina kan san baga turang tele bina wale sa bina wale lobo doran bolle bina ka enda buli mena san baga turang o televu ke mamiri bina marama na nomuni tukuna mai ni bari tek milisilandi ena ngonongo prime minister tal chinga gondo tal na marama o Jacinda Ardern yang dari dalam ramongo yang goro yang biasa buru-buru na buku ni lao koko yang bito ko mekena tango maki na mati ngona ko bindi tin kari wa ire da ngoni selan sar laktal tur lebuli sar taka sa siang ni lebu na baka umbini ngusu sa totokan dia dan inta sarabu tu lebih kartu takam cuk mini selan andone bakari tek bina kaya na buku ni bili taki ni maram sa totokan dia na wali masta na nomu bak madalo menetikina to ngol sarang go na no i siang pekan dia na bono o Mongolia na bono kumi Mistress Law ndo madalo muni bak madala no gumaram Iya, ni ulah saka o bambul sa cingaya ni bikin mina. Turanga be maramambale na sana tin kawai no bono be kemdo na itokani na leo ni vital no no marama kambani nandale ni abu kumbuna bonito muni valu tikamba ambul saya na bugemboke wan nganturang na tinumusi val dende nga wasang nganturang ti yawe au wakau biaranga ni nona dabuta na turang matanggali na leo ni marama era buli binaka na sana tilio ya indina bikima minangon ni mami buli kibem do redir tu takitu na vita na marama do ver marama kambani Dr. Evi, Dr. Akanisken Rayate, Dr. Nambombo, kima mido ready rada gitu. Wambul satu ini gue na ala ni benua o Mongolia, saya na ke Rusia, ni remai sevila ti na singa, sehingga wati ti na tolu, bebe bola tonggona be mama ni tolu. Ona senga ni una kuriata le na bekaro sa talu na kangu baleta ni sa rauta saranga gobinak. Ona via tiga punanga ya na idula. Keto lewe walu na ngani viti keto sa me vengara viti ben bonongo. Keto sa dula wati kede bakarua. Sa ena maten tunggu na ngona enda sa dulu kino bakarua ena baka umay na kene tuku ena nom taliboni na beba nua kede ngole kina ni na taruing mai ona bakarita nga na nom taliboni sa sul sarbe na ngalal kito bebe ba muri misilan di tartunga ena buku ni neto songsongo mena baksa wati me da besar ngana bulong go sangga indolo tu na bunoli Mongolia mesa tartal ngana biloke na sa value totok baka wati bina ka baka lebu marama gas ni bulilo na nom ni sapa matal takmen yo ni sa doloti baka rua siya kanin dua dolo baka rua umaru taksar na nom ni baka matal mayam balete ni bunga na ngona kime mrongo ta chuka ni talano ni tai ni lebu tiko ra rere baka tiko na dula na buku ni kena ndeo tiko na matingo na kobindi ya ona ga tobole mo ngai bakali swetalen be buni wai evi na buku ni kena wasi tiko ni tiko ni bula membaleta na dula kena tiko bula na buku ni matingo na kobindi ya ona bakali swetalen mo baka binaka bengas ni buli lo na nomuni baka matal taktal ngamay na ulutangan ni buli na buli bera na marama ni sana telebu ndo sar nga bera ngo na ngonele ngo ni kumingo
non natal no tako ko na non sasanga ni buli ready ra ka to ka bita na marama ngo me bakata ki buni yedi buni Dr. Professor una ng Bombamba bita la marama Dr. Kendayate o Dr. Mbakanlebu dola ka na me bakana no mutukuna o ranga o marau se vermbek na salenda ni dereda na bika ya tiko na buku ni salango teliu babi ni binak sarakina ni in total nga birra kena ngoni ngo o Mistress Law ena no muongo ngata kana no munibuli Mistress Law mena buli nga me lotoka o sali tu sarakina ngo Mongolia o buka balete biti sanga bul na matintu mo sali tu sarengo ena buli kuni burbura ni barita kibinak talanga Mistress Law wera nangone retiku me berata era revi kemunita kitiko yani ena buku ni bengarabi ni ngarabi tiku mai Mongolia binaka bakalebu gas ni bulilo ona lisu bulistali na bikaya pa mataltak may bunway evi membaleta na maten dan doni tiko ngo kena non rabito seaki na leo ni banua na buku ni non ratiko may na koro baka babalangi kena non rangwala ni na koro dotal na kau ni binakata mo ni waseke bunway evi na buku ni non bakan dindike kena nomu reida na tiki ni ngonongo aya na bit sang bulan pakeo sila kam kina nomu ni master's thesis Roni bintu tita kana nomu dindike ya kena ngan rebi ni beisau na ronondolo rosang vulkan dua Benaka nakangau betu kuna ni ndana kana kana ndo rorong bekabiao mau tuan na pepa ke makai ndana kame mbeletna bivator da kitaki me vakana koro ndana kando mata tu ondo tuan na me dana bekana concept paper evita na pepa usada kawoti na bakana concept paper ni bivator da kitikina koro na kena bakanduri na komiti ni bivator da kitikina koro na dabana kena ai tuwa vinganiti watakena kani koro ke makamento beda kantona soli membaleta beka sona inakini ni bivator da kitake bengarabana koro ndo tuwala kay sona ngoni sala mera rakina mera vingoma erna leni koro ka mera kilana kena imbale ni tuba kae baleta me kakunda vakatunga ba Italia baleta nangauna bangantaki na nonda yawe bangantaki ndana kanda ndau reza me bakana non ra wulio erna na ngone ndau reza kilana nonda vale bakaviti na nonda vale na koro na ngone liu ndau tunga na rumu levu etu ilo mani vale ngai ndau wasenga na ngauna me bangatikina na buturarani lo mani vale me bakana 5 kina vitu se 5 kina ono ngone ni katalau bukina lomani vale me tebu na ibinikana takana katalau ni sao china katalau sama kisarna lomani vale angai mai tuwa kena babina kena tuwa bakai lomani vale mai na walu kina tini era ni vingomi era na bulangi ralakani vale senda takawatangasa na kalalay lomani vale na tin karonga temutal na ibinikana sa ni sato sutiko antan ondo reza ni lakona kor ondo tarang na puno man debi rada ka homework kino erna nganing ko eno rolo manibal kay ndo tukuni mebi aw endo ngana puno ngakir meka aw sando tukuna ni alwina kani ko tani nom ningun yang kona nile da kapital do na banua balator na ngone mera vaka tingai lo manibale may na dakaman ta may na ono kina viwa bata na namba kini kalasir chicken rangone may chicken rangaw na ni ka o untuk ka kem ni natina ni ngone ko kem ni rani wili wala berna lube muni o kem ni nataman ni ngone na nile sumena tete na yakabiban ko niya ni dam ni ba kabise o tinanong ni lot babu bal ni vital no bat kera lube muni wada mana sigani ko may koribuli na sabi ko talitak na lesson ni sabi ko talitaka
Bondo na nomu ito kanibo ikorega me koribuli. Me sona kabaya mer kilati ko rangone ni otake na ro tali takati ko na kanibuli. Lem sarna kabaya tandau satang anyun dolang anak kor untuk kavivir to lebi dengan tavingo na tableng untuk tarang vere ya nataman tanam ni kata na maraman na bula sawati nataman ni kaba nataman sitinan ren ni sataba mendau vital na batkir me ti mendau soli makasama ondo la kawasama ti kono kor mateni kan ngon ngawengun wa imbutuki na ulako kene karonga mondo le touch base ti ko mo vitar tar ti batkir to na ninda biya kaninga na tavinde turani corona na bungonda nas ni corona ka tanda ulak ndale matarangira na tabrata kabatiko se tabanan rendre undo sotte virna dorbo ni le virna dorbo ni renda bungonda ciknga se kimami matini belubeni se bibungoni se mokumbuda undo ronga ni renda sole makiciko na tete ondo tarang vera na ni saya ando juga na tete na tapos tinitea sa erndo talanoira aungai baka sama taka na ngona ko sandon don me na matentu me tor mantaban bimbi na taka ni sal baki baletang gondo na taka binaka me merabuke ki na erna nonda na garaban na retete merete butaka nga Merte kebuta ka nga rangay sangay chunga rangwan merangay lewer reti ko ta sama ka chunga retete ye yanda nakabi na kana sal baki balete ke bakanda bulida na nakini sal baki o kwa kauti ramatay na matabi kani and we was saying na nande yaw and we buke na and we babulida so na kalalay and then man yung sal baki mo talia na we ambek ningoli se na sal baki mo nila isiwa baten do na kanila kapag ni mangiti se baba se onga ni koro tiko na kena inaki o kenda to nga anda to sember ni tarasar na kena uto ni binaka na baka goe baka binaka na sal baki ran sal baki ta kina tarnivale na laisiwa na kani sena baru teki meni mangiti sena tambak na kanibisa ele mo na karani bang teki na selebat aun di ba manta mento manta meta kamana na fixse na selebaki na kenen paling na beya sana na darusut yang garabikina kabina kambaleta ni satu mucuk merna lubenda nintare dana punongko enti nani ra lebuli koroiti ko ernangone na tapos yayon do sa bambita nga na bultara pata na bultara etara ke na tamat ko mantangango na nangaw na nga kito santa na scholarship committee ni telebu bosnya sana telebu kitongere ni elebu nangone era ker ngamen na scholarship net but kita uso mga na sa nibulia na tuition only singa ni so mina bus fare se kabaya dangay kera ngaber na wekan na tubutumbu sa ran talbisus ningay sulit ko na bus fare nangon nakambibinga na so nibuli ya new na ngono sa tekbukin ng kono scholarship committee na ron ang backsouth rato tambak na walu sebitu erendo apply melaki na buso ngolang go at yung sarang na ros nga bulu o klana bak men ko sa na bebasa nga bulu yung sa ko ni vera nilay muli tete man din na buso balat sanda na kanan ng program balat na vaka takinanggeli sini may kaliwa tobo nga sini kaliwa tobo kani tuba kani kila mera ni visitar kina na ingu soli na tete mata kina kairawati may kina ay so nga nakaliwa na buli ng dabe na lay buli mga tao man da ngayon da buli kima ni so man scholarship ya ni so ra keremer lay berkata merle buli bataw ya santa kabila nile buli bataw kito na so mananom ni ika ya kito do man katanga me
ndo mandangan na ila mo laylay me solibeira so nangauna lele ni ila mata ni ila betara chiko mai na soli ni telemu kona soli telemu ko fa tingo asale wana bosnya sana me rosa buka na pasende me soli wana buli ya na rona back south ya nangona go sa wase ruangan na soli 50% lang na buli 50% lang na kan bibator sakta sangge tiko nga na kena bakasama na kena batutu ko ya tikina na telebu think tank o era na buli binak me anda soli bakasama tiko me reviti ko so na ngam sala me bako ko tekina na bula bakai labo niya sana sangge tiko nga na strategic plan na itubutuba ni tubutuba lewe na kito to reda patatiko ya lemo na kada katiko kimami kito usap kan botanga ni ninda batayo na nunggu rayaw ke satu binakatuna bubale na laman ni koro na tiko binaka na tiko na toka na matanggali na yabusa ya mendonu nga mendambe donu tiko na bubale ke na bekara ngarabatiko but na kakit ang gay murmay na loto ng karabitabi na matentu na panua esa ng gay mataw balta na bibu balik keve me tikon ta na batang indingen din tikon bulan-bula me tikon na kenra kakana merakana chung may kina me tikon na non rey sulu mermasulu binaka ernangwani merengaraba binaka iya me bakaya tu tiko ni nantam bulan na buvale kambibi na buvale ninda reda tiko bango na sa nangon sa dalak bango no korsa miso tiko na renta mata o kimami na takabina kasa kimami wase tiko malalay na tiko be kimami me bukeki na sotal na buvale reda tiko na korsa sinrawatira coba kalau me biawe so na darbo meratukuna kito kereme kito danito matayba ka au na baru takabir patok kila na matayba na lay da baru tekin non retete serban katanawan ni siwa sena lao merlengol ya sababo nga me pabuli di rekamban na dan kekos andon binakto sana ko sarang ko kumi iya Mistress Lo na naman na naman ni Rai and ulutang sa tarangan niya o unuay evi tomba ni Sol Solvaki ngayon nung Robert nga nabitalo ni kay Kos ngol talma na Sol Solvaki ken iya binak amin binawale we maramakampan kin nakataka lewer tum sa bakadorti kuna nakataka ni scholarship kin matombo se dere na sana tiliam eu mbo ndo beira o wakila na kena yanga kin koro kin nungu yabusa na nungu tikina o bawinu na wale we marama kampani ke ira to na leo ni matombo se en buku ni bebuke erto ndo bakadorti kumai wana be korkor tiku nga na Sol Solvaki ona torti nga me na nungu kena bosaba kumi example may na nungu koro nungu wano na sa ni roin tortal may bandotan na wano na nito koro era tiku tali nga wir na committee tiku na di committee ni weka banggor eu na nungu bengaravi tumay na korni buli nungu koro ndo lewe tu ni committee ni buli ndo lew taka tu na dona tamangulilay ke baro tu ndaka may masta meli serebi ndo lew tu ni committee ni buli ka ndo lewe na tu na me kami kero ndo lewe ruotu ako ndo bengaravi na secondary eu ndo bengaravi beira na primary na be kor ke desa bakadorti kina na sana tiliu itu sige tiga wal tinga na bitana baksawati oya na nonra do suka mena ngwan na buli kima misa tusar tungai kya me kima mi bengaravi
na vulesoni baleta ni osang manda ni turara o ir na be korkoro o kito na ni to koro kito ndo visi manda nga baka matanggal ndona kana maritaki na ni to koro itolu na kana matanggali tolu watsa talanga kana tala ni lotu esele sanga itsiko ir na uniwai kito ndo visi vitu vaya ona sanga ni roni bosa na buku ni teitei kina nara kana marama ona bosa na buli ona au biawase kina na beka sangara vitu ben koro au kilasa tomani sumba kana monongo sal baki na buku walenga ni mamisanga me dona bonovina kaya yato kino irna lebeki man sa totoka bakawad no ibaritek binakai o siya maya sa ibaritek saranga bi ibuniway di nampalaruan ni sa bakabatukan na komite ni atikubunati kumai na buku ni scholarship daga mikilango ni doberto na ngonitor scholarship saranga o Mistress Law nakapakalevo Mistress Law na nomwasya talanga mai na ibaritek may na nomuni korme kumi kena nona vengarabe masta meli dalari kena na don na ibaritek seranga na don na lomani koro me bakani pamadal tiko bunway heavy ready tiko kwa na sana raramba yang go sangalo rengo na bakapatukan niyanga ni tubu baka sana na loma seranga ni don na koro don din ni ibaritek binaka satu sartungango Mistress Law me matatakiro tu nangoni na buku ni BCCV ni nonra beka bakabuli na loma ni dona kor naka bakalevu Mistress Law na nomwasya mani baratekia to na resara madani be masta bunindilo na tabo nomni rai masta na nomni rongot na bakamatal me bero na maram Binak antar kan ko marota kana na bakamatal rongot ana ultang menyangani sol baki o bakasumuta ka tarisuna nanda to tikumay ni Selanjana vida bebia lima sebitu nambak sauti tu satu gua bisa takan ando tora yo mundangan na bebu kena kor na sol ba kor o vida to le indola na sol kerwaro tunu sana ya kangku na kamni ko may na koro katurang na makumenamus kita le indola ba vida na soli kita le songa ta ba vida na soli kita mbol sa ba bubal ena buku cuk ngani raya non ra ba ka wingi kichiko me ba ka kachika dokta ida na balaro na enda lebi malu sarchunga kir nda torungi rchuko kada bana mutite sobir kito nito nrtonga la kumena vichina na rondol chikol merto la kumeke oyo bukalus tale na kor usaka viteri so sale tite au mai tao chunga ko na ngan sokosonga na bulo February ena baksao sale tarnavale au sale sanga serangan dor tite sabi ang bagitul tal ko nang kon sabule kanin dorondul wala sol chunga na labo into yang karabat chiko doraka ure dikit nanon rap talita kamay na kor ela ko ni ento chuki babalay ela sangan titin do na be baka ungi tille bore mena kor iyo ole chuk na runondol chul kawal ale tarana vale ato chunga kena bichana me tab na runondol chul kadiwa ole sumay may bula bidanga o chao listan ole osale sanga serna nanon koride chuk ni yaule etiko may berno kada baka bibi ke baka chuk na dangeli iya sa rauna buli sa pinaka yana kaya o baka sa mataglistal nila ko mena ultang ni sol ba kinin ber nang giado mena covid ko via ur sarang na wakan bar sa feature tagi ko na to website ng Ministry of Agriculture ndo ngon ni narayawa ando ngon ni wala kana corona kami ko bundabo nung kubasu batike ndo na ngon ni korselendra niya erto robiro ngon ko ron bitamin na ento imbiti mitutu na bua esang ni rawat ento na ka manito suki na boy ento na mbati may na covid iya la ko ko le drumo ko ni timni sol bat na ko ko ni no tite erto sa bakay la te ko ni tampan ni tite gela ko ko na video ni bulo rosauji o sa sarap sa tal no mo ko nanon na yas ni tite ye sa rede ko ni sa tumbus no na may ko na bua lebu na ko ngai ko lebu na kasi lebu na karawat sampai bakasamta ko na yung bulang tiko may nakor. Ito na gel, ito ten molis. Iya. Sale tiko kina,
Sa taranto na nabali, ko sa ano natutukan ng sa lenrongo, me bolian to na lori, me listal me nabua, me taratal to na bali, me karabki na nabuli ni na wakan, may na Korea. Ora dia na yang ni sol bakit din balabu, ni mo sa lere kinin to sa to sunan sa sanga. Sa ambito no itu. Sangkai laku me na tampan ni titi, me bukai, right? Dotan turangan ko ba si cuma na korubundo, me na kabika. Ko turangan to titi din. Kako uli kalustal chuko o sarabu chuko na YouTube ni ministro bakal uli katal chuko na risiti na bultigan ko na nabua 5 karuan na undol nandol iyo na ultang ako taraba baka ngate chuko kada na yaw pasara ya into na vital no liam vital no bibi merlak membe kana wakanda era kenan daw na tuwa na budgeting na savings na long term planning me to sulkina na sarao naka na dabetara kona taro ya dotal nangone chuko na koromena raya sa form 5 tiko ko sa le kerker tamana bi pas bulili me sambito na bul me romititi ni dongan le benador ya sarao tite chuko moro no runo do tinika ono mbak ngono ko sa tul sul kali buturun tul na tolongan ya no toli tambe ina tamar ministry of agriculture etal no sarcunga mina dorbu go no kakwa o sanga ne obe butunita kana baka tilawa baka tertama ko murian no ne basa merani la ya do ya rasa vital to ko ne tu ba me baka dorko ya urunga ne tukun chuko ko bina ka me tostal bele ya over no ngane ko ke bakar lebuli rasa lebuli ngai ngandami ser lebuli na korubuli terra sena kos leka merani kelaki na yang ni mamaroi na tubo na kini kasarao ya indona umbutu baka chukin dona ikin era mai lutu chukin kan satu bena kasarao tu naka ya na kena baka ngataki baka sona na kanda raborong chukin mangko na puna turang na dolas me kanda rangai lako di sebar na kobinja sa keno wala ngani pena matasa ya ana puno ko lako chukin ya bentor matang kalirea baka chukin mo dokter di na balarua mera vital no patu kuru mera tulak serangan ni bakal tempat ni mera tulak ko tadi kita pada bicara ngono bisa bicara ngono wali bol nesan mera lak baca ni dulu tim mera lagi magal tekbir okay tunggu no punan investment unit trust of Fiji ran lak development bank makarikin minto no loan solia no ko 50% mera bol property no sorbuno eso sar bakador willy lay ya bakador tipo ina willy lebu kora mai tao tu ni sarao na karao me baka ngata ke baka wina wale na wale bo mastango sana tarsar be winwe ndievi na tabo na nom de tubo na buku ni ulutang sana buto me alobo en sano telebu en veta membalet na ken sarau na ka na tabo taraba do me kana nom ni baka madale kayandi Vina katarisi awambau tani etika na itubutuba ngori berto na balbol nya sana batarto adakaba na mebakan gubital no iliu tarto adakaba na menta kambe kana adakaba ni Willy Banua ena lomanya sana na mebakan census back na bosa bau na census ena vaka ni Willy Banongo erto la sumsarangan na be matubu bale mera terang kina na be tareso nga kwando badar tiko na vaka ni Willy Banongo ni matentue o ve na liulu ni matubu bale na daba na buru ni lavo ndole vida evide buli evide serni buli evide lutu mai na nona buli na zaba na batangin dengan ni vale kina vale binaka vale bricks vale ka na kakivya tarongi kina anangay tarongi na zaba suti na lega ni sa tabatiko ena nom ni matbu vale o ni kereki na bebuki kana la kumay kina na nabakasa mo ko atu na mengoro mastakali nangan revi men to makana buli ni bekabo kay labo na kamera ni brador kine lavo ni sarao na
Nadambeka na ivoli ni te. Ia na bonoa ni te yang kono ke mundo mai na mosi or to mai viti mai kandavu mai bonoa levu o te levu se tini bonoa ni te yang kono va levangor komiti kina tina undolu se ke kali menan ro mandanganda na longan yang kono sabun to naka. Vera te tinga va levu nandalo na tapioca sangga itu ngana bi mahogany berto may bunga leza kaya sangga itu na kakano itu ya meu tukuna nga ando niran daw tarang biaw nadaba na iyaw may telebu ando tukuna vera na taranyaw may telebu na nanrayaw nga na lew ni bono na tamat tambian yan nakito na nito iyaw may telebu may nakianin bala santan daw bambimbi tersar ngaber nangon merabuli merasa merazungkian non rabuli merabuli binaka iya na buli may nanta betal nga sabi sa nakena programo nakena curriculum nakena kaya bibabilikin bakame nanon ra tubutubu ni buli me bakame me todo kotiko me package tiko na bulika kaya kau sa buli matai na kakeve na ngava keve ni buli matai se na buli mechanic se na buli engineer se na buli plumber se tiling na kakeve ba etiko kina ni sao chibango na buli mendo ya ni no mu toolkit no mu kisi aya na kau sarawat na no mu buli e bakata nga kina may na buso iliu ka rendo buli ngara lako Ir sare na matanggali buli da kamay tutu may tabiuni. Puera na da kaber na biotini ngwane ra durian. Yekia esinre ni odur me babo nganya sate ote limon ondor sitin ondor na ngwana. Onge me criteria me ra ni odur kinay tutu. Monrolak babiotini. Macha nanggale ni sa taray kya na titi kya na boli me sa durusar nga namu bagi namu akando ni bagi so vera ni resu ko may bago na bitin sa chiko ilo may rosang bulondolo iya nakatal nga kina may nabuso nangonanggo kaya sala ka na makitinosor yan na reventa na papalebuli chika nabuso agricultural school kaya na balambala nangone non revole voltek chiga na market no sor ni sara na lab sandu sar chiga non ra account ni sara suka na buli sara suka bat ke non ra account ken bala per sale va buli di sar chiga kya ni avaka ni tete ngona ka na ngan reba na ken ya ni vaka iya ni sa volta ka no mite tiktal nga na baka sama membalet na ken banget ki labo na ken marro ni labo dan daw ni ulak na koro kaya kamen dan daw zakaba na vital no ni bibator zaktak indo tukuna oken dan na tiga na koro sa kuso tininda wasay kenda kedi pakararamba saran indo nga na committee me baka na committee ni bibator zaktak na koro sangay tiga na kena bembasong ngona committee ni buli Gona committee ni lotu. Gona committee ni labo na baduri labo na investment. Sana labo mantanga na sogo ni labo. Gotal na committee ni Zabatale sara committee ni Marama, committee ni business lalay. Era kada na bimbaso nga era tigo na rukuni committee ni Bibator vekta kinakor. Kada balambala mera kilachi ko erna be baso kevengo endo na nga na bono erna vengo bata kevekina mera kako ni dui lakatunga mera me bayatu me sema chiko me taka chiko na sema koya sona bakasam dando bakasam takatiko sando vital na tekme na koro ya sar kilachi ko ando kae chiko erna bulioti nambao district school iya chika na bulioti ya kemni na bulioti rendo nga namni song na bulioti ni vai teki kemni na bukia ni da kama na book drive meka ni library seka ni kindergarten ni da kama na hygiene packs
menon rangonele ora buli chiko kurbuli sona kala levaya mera rita kama batau tu kuna sintu ni manisa buli tinga menam bau district school bisa takalisar ni nanu mo ni dole subital chiko menom ni kurbuli ko ya wata tiko may lemo ko public akilaban na siya sa kaya na kanda do bakasa mataka balanda me ni tikana aun do reva me bakana kau tukuna ena nunggu vital no sauti ninda sava ka bena ya bue balate ertiko erme banua erndo ben kata sona basala binaka sona kamen tabi wasekina erndo taletaka komba kangaya na kau na bea mama dal tanda ngai ke Toto kasaranga marota kani sabari takaramaya ni sati ko na temani tete sara wuli tali chuknao iranangwan na marre ni lavo sali bakay ngatai ko tutu may bakrita ke berto me kornibia toto kasaranga ni darede so nakyan barita kya pakatana kinorto me nantabi nabuso ngore busot ya nabuso tanong wala man ko kumi Mistress Lo o baka nanumalista nakasigitul nga ko Dr. Eli nambalaruan na buku ni Bayerto ng wani bulioti may Imbao District School may baka ni pamataltaka so sa turo chinganon ribor sa Rael Sartu simata labi na puno Sartu kinanggo baka berto ng wani kumi nadapo nung ni Reka Mistress Lo so ng wani ni buli may kumi erdo na numi kumiles Ve walimanda ukila may namalyo nga kay Imbao kin mainland do ba no ya litiko kinuira ulio ti may Imbao benak kabat iya no ko tamay nay namaleta na no koro ukila na vi matabu balake de retif nga oir era ulko retif nga oir siang so tini roka sarvagnaka kelas atigu ndotal nga nila bule busa ranawat tiko ir nandong gitu non bang tangan non talendi ngoli balay iya na me ono ko tamay na talon no koro ile bunga beke mami buli ke kema misang ni do wila da bondo na ni mami koro kuni may no soli kema mi do bakau tan ni soli na me baka ni tiko na scholarship ni sana kin me no ko men ni to koro tiko tal nga na scholarship ni to koro ka kema mi do soli en bagandu en dona baki kasandong wase na kena mesoli ni baka misinari sanga ichiko talanga orto no committee ni sekolah sivi ni tokoro ka ndo chiko ngani baka tangen dengan ni maka orto ngartu lawa mai na maka dava merawat o ira meran rauni solpir na sekolah sivi klasa kombangaya na kena boke de sabang madal tang babi na kan maramkambay sa toto kasarangabi nakabalebu Mistress Lo enanomu bakangata ki kumi ndo na ibarita ki binak niti ko na sekolah sivi ndo reda na bibuka na sana o te lebu tiko talanga na do sekolah sivi talanga na lo mani koro ndo na ibarita ki binak bikem ni na parang tiko mai na sana te lebu o klan ni siang ni rani nda may bosa kede na ibata batango o klan ni sa bos chikin ngo Mistress Lo na lebu tal tiko na bi koro re sarata kapital chimbek na so tal bek na bi koro re na bu tiko mer na kapital nga mindo tal nga na committee ni sekolah sivi na nom ni do be koro ni saungeti sarnga na sirini ko miberto na bio kanir to bi sektu ni ko menda daka bata sole baki kami biu bata na bibuke na buku ni kana biu bata ndo na tombo me bibuke beiran na lubenda na buku ni buli tara o katal ngaki na buli toradaki
aundo na revina katalenga sa kota ke me luya maybe Dr. Evi na buku ni nonta reda ya na buli tara pakatala ke na buli torda ki to rima da pasta bundilo labo na buku ni nakai tuku na o Dr. Evi na kena pasa bakandabu to give back mo soliele suna no mga kina no muyaw kina puno susmikin na tapo no ni pakamatal ni kina ya labo. Iya, benaka. Daraka ora dito na na song sa sangay may tiga mo may baka malam na nang rabulo ti may na mo sa secondary school Iya, isa pero man niya na ya. Na we mo nakita to lako may nisla ni nakita to lako ina kor o rabarong sa na maramba ti kero kanda barong sa maniko. O kito na we mo nakita ndo yung nisla kita wala may chikisubo sa hotel. Kito ang banganyan di ba kanda na ko. Iya. Andra kaya au talita kaya bola katitaki irono ngone berna wakanda merana kelao ro mentanga ngono ko nandre ne bol rastab cuk mana wakante o ko enjau cuk mekina na vital non koni da soliel le sutan berna wakanda sono soliel non dai bagarita ki non da sema patake ira ndora kam mentanga ngo merare cuk ira kanda takam cuk ndona buli le bi bakaya longa takile o bandin takana sana kito na bingon kito la kumai na ko cuk menon rebol na primary school na bolan na ya ver na kindergarten ndora ka talita kana kai tuko na dokta Edu na balaru na book drive tika na kindergarten na soba ni buli nda kambeka na buna sama ko mbudin cuk makina na resources buna ka sa tungko na san lebu tele buna tamata ya tamata bul benak iya beto bambo na mo na lebu ni ya witu weekend tor na na to san o kito na cuk loma ibitile lebu na ya to kito nangasi dokta na balaru tuno ko kebaka sawro na bul sawawa tuno mataw ni selangele tumbo ore takarao iya yana puna it's they already driven na bul sundana ka nangel sambintu yana ronga chuna vital lo kitele na sanogo lebanga nanda ambi na vitir na vika keda warna kachiko but you invested more into human resources au nakaya au bakan dinendira taka ni verum tangan ngono orang ngo chukor lak chukor buso ese inanda por benar lakine ersinu bul binaka era lakukina it's retraining they all need to be trained somehow in whatever form on whatever means and to merale be so taking right and I think that's the battle no so to sa boso kana bukumbuki ya na ivalu lev etiko bana nonda be sana nonda be korkor na mindset me bisa ito vital na tangango ito klacho na balimbal ni kana clarity misa clear da kengo esan ke mata na lokan mata lokan mata bakayal kala esan ke mata tebe kana bunon rong dai chui ya na era ni le boreida mera esan ni kai chuku biket ora kai ndora ka bukan tinta kana mai bulu kana lakbe papalai na sono no sakata na be doktati na isul le benda merata na bukuni we bakar ramata kino nanda bakasam baka ndola bana nonda ngabu baka 360 degrees sasa na tunnel vision menta sarra chunga ndona ngar o kwana kasir nonda ngabu bumbo na peripheral view cukup weekend we can see and advise nda bakasal tekir ele buna wakanda menda to inspire me yana bika kito baka dor chunga baka to mena bingon kito lakoni na korea na ko chuken na gaya cuci ni tu sambil itu selama mai, kita tawana mana konten, bola kan ronan rau nak katin ni bola dokter dia di nambalar. Kau bukan dolen biar namu secondary school. Besok tiga bukan dolan relabel. Kita tak lorto na tu kau orang ni. Nada apa tak? Sini kelas cukup na boleh ya, besok na rai mo ira ni ka bimbi na bakang bimbi tak cukup. Seo buli benaka, seo sikuni buli benaka. Entontonga, we have to be retrained in a lot of skills. Merani biso tak mentangan untuk korturang. Na vital no lebe tak cukup ni biso na korturang. Na buno muto enararang. The only way ena loreki na kainto don mekunikin. Ena ka ore cukup na sa wakatele. Vital yo cukup na bindang bibi, seo cukup na dalene batu, seo cukup na bitirtir, seo cukup na biwenroka. Ore kina naka, ni sa biso go. You can see gold, you can see silver. But you change those things into practical things. It's holistic learning.
ora buli kana na batara o buli na tuba ka o buli na marro ila o buli na ngarabi na kana mubale and sarang itu mereka minum they become responsible citizens of Thailand ana ka already tu mereka nata belat ni kau mana kalele rawata rekla na kena manin ta kena tuba lagi wakabinaka so they set priorities ka na kambing bina buli na kalau mingkare wakabinaka na bubal betang maki iya we already chuna vital nango ya na pune baka na uruti ken na bimbi ke bakara borong chumai na be mata ni be bosnya sana mena be ke gomna chiko bitile na bimbi na nonra kau na wakanda merle ta ko bakale bir mer tereni taki na boso baka baba lagi merle baka bulidi nonra bakasa me be so taki mana nonta raidi kenda tikonga mesan dewa ya nonta raidira na wakanda tike raidir na tani enon dai bakare taki bina ko bakale Naka. Nakapagalibo. Nakapagalibo sa bikim doon na bibakadi na buko ni bibisay sa may nakatikmo sa totokan din na bakaoti. Arabakarong tikumbingo na bibakadi. Arabakabini binakatikumay. E na momona kay na rong binaka. Ni nomdo bibisay. E bida na ulutang o sa redi tikumko na kinmatayan na kinabisaw tayo kinanontaray. Sa na mindset change. Kinakaruta lang nga yan na action driven nakanda nakaba to give back nakabi kanda na sa nakavaka kanda na sa buli sa dati ko mbaka na bunuatani sa na bibuno na korturanga na bibuno ibiti ngoli sa lang man na ron in the bibu kaliskin na korni buli na tayo making do talaya na budgeting na kena maroroy na yaw sa may rawa totok hindi na bakawoti baka talaga kid na nabubali kena raka bata en alom ni koro mandanga kena berarti kami kumi en non to lom mangani koro to raka bata baka matanggal to bisi mandanga ne bisi bina en kena sangai mi bakumuni na sende merau kena sekolah sivi sol na baka misinari kena bika kena baya lakbati kena ultanga ni sol bak sa rong bina kadin momona kara baka bini binakatikumay na leway biti kena leway burbura era baka rong tikumingo na bekara bulida na buku ni betal nongo na bukui telio binaka baka lew boto sa nangwalyan na ene uti nga ni taro na numame to dawir nga kina bikim doon na wekango to na lista libe bunway Dr. Edi Nambalarua ke tiko talin doon na ulutanga si may birto na bio kanira may bosa na loman ni ibulonggo si total na kao na numa me numulutanga di bakan re bayran na biwakani na sano tele Benaka ndembangan nakau na bebaritaka kita redi na tele think tank patike na vital no patike irana learning bosnya sana non rekilati kana lebuni ngantele berabul binaka ratu na biasa biti ke na biasa burabura wilkin orto me Mongolia tikon dona song na dana tikona Telebu Volunteers Association kita sangat cikome tubalaki ngaba binaka baleta me torimene danra na ngon televu membiu na database bata elevu ra ndo benakata mera do vaitab tekire sona na kae garabachiko na Bosnia sana kara sangani ngondo na ngoni sala me kotira batamai merarani me seliana nonra kila me wasia nonra kila ina wait tambana tapos syutinga awam nakawit ko na berna ponya sana na merabanturian na Volunteers Association makambek na lumay viti volunteers na kaunrobi volunteers maduata Volunteers Association yo tele bo sanga chingo me banturia asandurio titu ngai me be lulunga valelai yang go sasangai me bambul takitale ya me da kababina kabaletan ni donaka kito rental nga balatan ni sangaw na ni mona liba sa kito sabi na katsara me
wanduri endo na telebu web page. Gay nangona kito singay tikabuta kinangona baki sawati. Klan indonan raw basa kami tu tika na koro telebu. Ya sama itu balaki endo na kito sa reda tika na kahit wikin. Nandonan raw na basa kami tu na koro ko aratuba na web page. Gay mulai keftikan ya na turang ni koro. Watike na nas ni koro. Ya kami ayo naman ni dona makasambil na baleta ke makara sema mayo era may takaman era may kumi korang may balang era gebe sema may mera vital not era vetarong era se tabaraka era redang anave turang ni kor redang anave turang ni kor na web page na tikanan ya lasa ni era ngana nonta ni saba matal tikibang goberto na turang ni kor na damni nambi na web page pat kinanom ni number. Ya sara bertona ni mami torani korta mata-mata sarana bos. Karena kayak karbe. Do yan. Kesabi unggor na ni mam na veki mami patke ni mami namba kimi mina ba pen friend. Okay seng. Na kay bolay kina gana da muni patke na namba. Kaya kay chiko endo mnawe kamuni may balang raban kata merekilay. Na dapat katika na koro se dabo. Kimni ranimbi irani sama may bekini se o kimni ranimbi tanam ni tukutukwe ya ayo wambo tani o kila sona sana bata kimbua wana na busar non to web page ya but like everything we have to plan it properly. It needs a full-time administrator that should be positioned in the provincial office because that should be the hub of the web page. So ele na kalalay ba kito tingabon kito be kata me kito ngay wakokotaka mendo na full-time administrator. May vivi ba kana nito web page. Makatal nga kina me wanduri me wakokote kitala na Telebu Volunteers Association. Kani ka na tutipangan ikaw be tukuna. Membalata na COVID-19 kaziwa. Nikilati kong gongo sa sandonga na containment zone. May lami suba no sorry. Sabi le na boda. Na boda suba no sorry. But kay na boda suba lami. Mesandonga na containment zone level, iya na ngaw na makatamboy kina na bilakaki, se tinga may na ona kaloka na kawi, kina ba na kaloka na matakalilay ina sa sabara, may na wala kaloka na kawi, kina ba na kaloka na matakalilay. Kimami sabang amuriat tinga na lawa, au marota kanir to sadul ke verto kambani mai Mongolia to sadul bagarua o sabe ki me ngo se bar chikni zula se nge wara ki chika na program ni zula ke suba erna bila ka ki ngama ya sakut sar ngame non na bononi non de tik se nge vakati ngo rewa ngo chasa nge lang mengo be kito ine luba sako nga santa nasabe tukunini kwana ka you have to take a leap of faith and you have to believe that the injection is good for you. Ebi na weekend sako sa tinapos sa buko ya na sa kuningango na wana matiniloray na nakya tete na matingo. And then the common denominator kaya na somate. Iyo sa Congo sa tuwing nga misaleti nga before, during, and after. Sa berni baka na bimbulu, ngon na bimbulu, o china bimbulu. Mataray nga meletin. Santa Murieta nga nalawan, Santa Babin binakatingalin, tambulatiko, sanda nangonanga ngo sa na vaka nangonango sa ko sartingango sanda virtual no nga na Zoom
Sanda kambate sengsar ngana kana korvuli erna ngain dol sarna chune. So ngana puno sarna batare meralista levaka. Ia ersa sakonga sanda toranga dona land ni bagambot. A leap of faith that we will get there. Ia ni okenda. Santa kilangan inda tapi kenda na kango. Santa renga santa kilangan cisunga sarawatango. Sati kana nonta buku na kilakana kake biasa ngana punwa. Na punwa saya laki na nonta koko wa. Nakita bunga kya ko ya. Koma nga na kaubeti ni kina nungu niwase nambong ni kwa tarisi. Pinaka bakal liw. O ba binakataksar nga no mo dabot mayan na buku ni somate. Balete ni kito merong atati kunya tukuni ni ewira nangole na somate meros tang bulungay. Na wili-wili gaya ba katalo permanent secretary ni Mbula. Wani wala tunde ni Mbula ni tukuni ni Soviet na itoki. Yang gaya ngole ni bang ko sarlendunan raw tu. Sanggay taro to na lendunan raw na tama na bulan to pesyak kinalawan ni donan raw. Na don meros tang bulungar to sanggay tukun. Ay arto leros sa bulong ko arto ros na bulong. Arto was maros na bulisa. Do man talong pamatang. Yeah, what thing is the 5 bubbles of 20. Na gay met kango na bunu wala tunde ni Mbula o Dr. Fong. It doesn't make sense. Na 5 bubbles of 20 it doesn't make sense. Sa keringa me kakunda vandew valielia na vandew valielia na lawa na tubo na masala sa dumay menda na numibitin na numir na nontakawa kaya kanta ba nakatamela ko tani mga tutola na matinggo iya menda talay raw ti kumbak nga nakina wasa ukila pero banda tak menda talay raw ti ko kakwa na bukulielia nakina muswasta gitu kasi na bukumasibia untuk kanga na bukulielia batike kuwa na babandewa vala me solitiko baleta ni wakenda anda sangat cukup betul nakkenan dendenga nakkenan tiko nakkenan berembera na listale na nonda tuba kini bula bagai labu na sen songo cinga na ben bisnisi na factory kwe mera garabkina na leoni bonua non rafaka iya sa kombek ngaya nakapakalibo yanti wabini binaksarkin tolong wal sarngoi Mongolia balatino ko ni sardulo ti bagarua I mistress lo totoo ko ba sinarong italan no ni rong chukumay mabakatukunon di ni tukuni mai ni lebu chukuna buku ya tatawir tiko ni tukuni ni kebakaudula sana dure ni tampamun don tamani chiple kebakaudula o sana duru beka bene soko ni 666 ento madron ba makalik mistress lo Vinaksa valeu. Paminu na valeu na Vimara Kamban kina non na vika sa dora kawet sa toto ka kawet. Wakambo ni rembang mimba ukorban dia tak ni tutungo ni honore Vinaka. Matentu the two together nandindi matentu tu batal nga kinakenalaw manito nabano kito tigo kinanggo o hira na kianalaw ni banua pero sa vamuria binaka na kianalaw utormanda na kianabaritaki na Chinese New Year ni makani kito bola kitigo China sa lewasar kami na matentu ni sa dengu vamuria na law ni banua sang sarangan indo na makia na maruta na songo ya. Kita lesson na songo kita ngai kena be matalotu irna Buddhist irna Muslimani era ba muria na law ni matintu. Kanga sa tu kuni memekua sakua
Mea vonangonango na tau ni lele o tiku kinango. Ara via dula o tiki adir ni ke milian vongo. Ndo ule vonangona ki mai ndo ule ula na singa tambu. Ke na singa bakaruai. Ena rua na singa ya. Ndo song saranga na tau ni. Sianga nindo na supermarket. Ndo tala kain dola. Me ki mai misango le nga katamba kintu kino vono ni dula. Me ki mai lagi dula kino. Ya beirna kan daerah bukan dia otak tiba na itu kumpulatan na dula. Au sabe bukan dia tagaya ni senga ni dona leng na dula. Sale utal ngani rong so na kan da mai Amerika. Sar bukan dia otak tiba mai ni itu nggo. Bukan da mumpul na kena totolo ni kena dewa na be tu kumpulatan na dula. Dia bukan dia tagay senga ni dona leng na dula. Kimami au kena pakan din ng bulan yung sa dula wati wagarua sa sultal nga biyo na bukutara yung sa ringolek and wano nakambo kinakaroon ikaw bebareta kana nung kerubusa ti buwana maramakamban din nung gusa nga ni kilatu na kami malet na volunteers group volunteers group gusto ta kampanye kita usang sarangan itu orang tu na keni tutuku itu tikongo vida nang wani telebu tigo talanga rua itu lu na basu telebu kita usang nambo ngandrewa tu kita nambo durian kina nomini leweni group na volunteers group kita usang mandani magal na dapat kita rawan ni na bakit tayo kita kina mabalatan na grup mo ya kita sambo suli kita tumanangayan Naka nanggabi tartaran. Iya. Totoo ka rin. Satu saranggo na linga di bibu kilebu Dr. Edi ng Palarua. Rito na numungan ni Buli. Bawsi na marami ni kumi sa suli kwetu yan ko. Pinawalib na marami na ita. Totoo ka. Pinakabakan libo. Totoo ka. Taray sarangan na yalo. Nasi ko pinaka ni kuwa. Libo ra baka rangot kumbenggo. Taray ra ba libo na baka tutuya na provincial na Volunteers Association. Kasaraw ito libo. May bandurian na Telebu Volunteers Association. Sa narata lang nga binamosi. Sa narata lang nga bikandab. Ngoto sa ambolin-bolikin. At ako naman malabo. Naka, Mistress Law. Io, hindi sa pinawala po temno na marama, aber na kanda parang tsuk manikua. Io, nakakita nga tsuk tayo lewe. Nananda presidente, Elio Tondo tayo lewe, Rabilo tayo kinamatan ito, Sandina. Iya, ndara na nagu, baka kung kita tsuk nga na lewe ni Vekao Bulida. Na bulang ko, Dr. Tina, na lewe ni kay Sautuki no, na sana pakaturangan ko tayo lewe. Awan di ba may pakatawag na lawa may do tal na bola may solverto merto wawa man to matanggal may lamay biti may vital no tagile blaka may tele blaka indara ni bulida na esan pakaturang ko ndara ko kasi tacho ko taris na kana vital no takmunan ranga na po sa ora sangaitos may virto na wakanda to may naitasir para ko din to may naitasir iyo deliver niya bulay tu and galak menesan pakaturang ko tele tegere na bikaya bakaludikin iya bakatumkorong ko inda koroya inda bakadimbi inda maraw taka bakam na nakapital na tagtsuko na laman ni mata sautin na mata ni koroni buku ibit elak nga metili iya tawakanda ya o Rusia ti na kakalo ile bertorong cuma ya daman sangko na kabuko ibit wango nilako niliwa kekel ni rei na kaya kab na turangan ko na metal ya solwa mateke no may bukir na may turangan bal na Great Council of Chiefs na kaya may toyo tak na taxation system na meda ka na NLTB o meda ka na turangan le na may bakandurian na NLTB ora to selalas ko na na beka ket ko ndare de chukinan ni sa chukrame na almo to mateke na raya sa tapi na kaya sa ruo tulu ba na teman-teman sama cuma na kada metele ndare chungan ni nararamali sama itu diba kasama takan nila kumana lotur to may tako erna tal may biwa
Ya sila pinakatura ta kambo mertola ko kina. But eventually sangka pinakatura ta kambo masami. Karaman kalau me pakararama ta ko nararama ya. Ko sangka me tene bikin ta chungo na besan bale biti. Masuna kai nung beda kinan dono to biturang bale. Sen besan dar chunga na bikai. Ko rasa lucu ko sarbore ta chungken. Eso nararama lele ni. Bikin ta ko sa chungo non da dinam bitu. Bete kena din tomba ni rarama lalai. Da biso ta kana darai. Da buli. Betul kami nak ni biso narai. Mental bulan na libre kami nak kena rawat. Iya. O baka sa mga na lako may babalay. Namari na bira ramali besar. Iya. Mental kay lako ay bira na kantar cukup na korna pe. Dia na bitu lalay nararamalalay. Narang kay era na numuti ko nirando na kay. Yo rede na bitalo na buli ko sando na kana. Nananda mecukup ikan na almul-mulu. Batikin na nananda binakato mental biso ta kana darai. Mental buli bakali. Bakang ko na volunteer association. Ko ndona Dr. Evi. Ko ndona raib na kambalit na lib nang bul raba ko ruchume ko sinter na raka kita. Se merlay buli raka. Na volunteer association ko it's probably the way. Me to ko na matentong ko me bakalim taki me sobra ki me kin na ilab mer may buli tara. O rala ko na university na ba bakito la magban koroy. Ora na taka tara. Ilu sa to kay fighting. Wana na we fight. Enda kambia ka niko sami fight to kambia korto meno puso pati kinanda bi na buli tarana holistic learning. Iya. Au ko marutakin sa matanggali ray bakango. Iya. Na chilkatul nontul nang ko era bitu chuk mena bi korni buli pati kirna tori korro man university ndia. Ni sa waray na takataka. Oran rtole bul mateba kami bulan mateba. Untuk tentu merlai titi orai. Saya mebol nonra wanisio merlai Italiano nonra no merlai ngol orai. Ngona buno merla hokin. Na volunteer association. Karena lay buli na kin na merlai rede kin. Nambibi ni nonra baka top tak. Nonra saro to menor kurui. Mermai buli na kin na basota. Na baka yang ataki ngauna. Na rakob na belu taki. Merlai lakin na buno nonra sa cukurai ni bire. Na yala. Nina kinanonrata kampaleta chuko all these little skills that they missing nirla kana be university lele o ko erao bana matagal volunteer skim banko ondor kan kumarota kana na be raya o banko Dr. Nambalarua batikena namuna na kana vital na tek susana ka banko bako pure le una bakasa mabina sesona ray almoto na sonda kana volunteer banko ni rata-rata na sarang ani kritik kina na apprenticeship. Merang kay idakan do na wakachuko kay babalangi, medakan do na human resources center. Merang kay tukun nga berna bi kambal yung to binakati bito naman. Iya bito naman to chungo degree na berto sa baga degree chuko ni physics. Go sa so na karto sa nakabachiko, berto sa bultarachuko. Sarang nila sarang ni melito. Iya. Kaya kumaro ta wala usa na matanggal rebang o baka binaka. Ena buku ni vital no baka bur baka sama ni almatu kena buli takata na bali na kapag sar to ko bako na VUC ni sangka mida virtual minggo me listale na buku ni ray baka almatu na buli kay na buli tara to ko bako na kapag ni beranga ni may tama na to vitalan no sa totokan din na bikato VUC takatiko to na dawir nga bikim doyan dundua na be turang marama bali to may to kabata na sige ni kuwa and nanto to may ndame patitiko may to may VUC taka ni sa may woti ni singa ni nanto to vital no taki teliu sangol tarchung para kerker don na ngonele ni tok sa kerker mo ko may tostal min don na mata lobo teliu donu tokona pusteleu Sandon maramnita sa natostal min do na bulan si do na mata do lewa gamay isa toto ko makawach na ko makaliw to sana ngol nga to tawiri to tikubutal man may beyandi Dr. Eddie Nambalarua kitiko do na ngono do be ko biya baka binakakina si batal na mo to tinibakan re metodo wiri nimber ni meda banon to vitalo no kero ni uniti ko bun sakmay na vale ono be torangan nang ko mo babin binatikir na
turanga ke na marama ni te levu era vito konitiko era viva ambotitiko na vakavaka ni Bosnia sana watike na Itavi engara vitiko na scholarship committee watike na nunggu toka ni ratiko na te levu think tank ka kita do wasala chiko wana Bosnia sana o wambo ta ke wakanda na kamo wan retaka sengan indo ya libia na nonra vosa ni bibande takio na turanga era leo tuku ni Bosnia sana ni ra bareta kaira ni ratukuno ira tele we tolunga na kai bibi be kimani komando zakakina na tele we think tank na lotunga na vanua ke na wuli ka kita sareva ni kita be zakatakan dona kame kau tempat mai na itu ni vivator zakataki merani ratangga erna leoni vanua me vai bali beira ke bakando ngana nunggu wasni bakandre au na ve banda tanga beira na erna turang ke na maram televu me marro itik ngana bu vale merangaro nitiko erna nontangone merna numitiko erna nonti selsole erna dorbo ke na ngone lewa erna sesobo ke televu Beterongo erna bilu teko ni matak. Ve kita na tiko na tambani vingarabi sa kambimbi menda ve tokontak na bilu taki ena lomania sana me revi tiko na vanua erarani wakoko tikikina na nonra bilu taki me nanumitiko na nonra Itavi era bingara bitikino erna nonta marama kena veka era sesangat takaboli ka ausa vanu ini tika nina revetiko na nina lomani tiko na nonta vanua kena kawatamata mai na rabu-rabu ni mati ngono COVID di tinkaviwa kau bakambota ni na dana reva na vaka mana ni kalo ena lomba ni bonongo viti bata kena kau tamata ni Samoa binaka bakalebu sa binaka bakalebu sara yandi na nomuni bos ni bakandre kena nomuni bos talaga ni baka binaka bakalebu na nomuni be wase mai naka tonangol saranggobe das ni bulilo ndona nomuni baka madala sio ni be babi ni binaka sendona nomuni bakandre berna bakarong nasa walebu matai ni bawin binaka ngol sa tsika di bi kemrun turang begatini na buku ni bata binaka rau tiga buena rendre kelana bisa na bula sawoti wili ketika main turang matanggali na lewu ni members era sa durma yana numero bata-bata. Nasa wale na numero bata-bata kau mambauta ni na wakalunga teke mrona kalau ini tavi ngarang sa tiko. O bakabinuna talanga ba na marama kambani andievi na balarua kina leo sa kanim Bosnia sana o turang te leu ina veka keve era tau vakadora tiko merau ni liu tiko ngau te leu vena veka keve. Mambauta ni na sa kani valea tu na liwe na buli tu na liwe na tete ka sa kimambau na tuyani na leo ni sana vikendo ena buni ni ndo venga ravi vevekia leo talanga na kau buli ta veira na bulani era mole mai na madaugo bimbi banong marama bulani ni kuwa misi silimbi na wale buna viva kaya longanga taki na viva kongeti vike mami na ngone
na buku ni nrendre ni tayo bangas ni uli mikimika kundo bararabi wir na komiti kanga sara ni datakawa kene wati nga be bagal kan kata ki be kenda na mone ni telebu na be wanua na wendela ni auto sayani ni auto sa mekina be bagal kan kata kenda sa chibe na singuna ni pua sendo na kain rendre nanto imbole warai na lianga kesarao ni dua na luwete lebu tambu katunga bilivi mesame tuen na bunwa mesame bengkara bitip kinongo erau telinga bekemni kombe ngaya na bekau be barita na wali Naka bagalip sara Mistress Law na mo ibarita ke binaka wira na itambangoni ke televu ni ibarita talaga ni konyo ni wira na tori skola sivi en buku ni bengarabi maybe Dr. Andi di Nambalarua kerto na nona ni komiti na maro sare na rongoda ni same baka batukana na kena baka ngataki na skola sivi ento wira na lubete levu salaki matataki vititu en matentu levu o Mongolia naka bagalip sara Mistress Law labo dona nomu langwa Iya, isa benaka be kena kana da barang cuma nak kabne ko on dor kana ko baka benaka baka lebu de kia bera na marama mbale na turang mbale era sole no non rangona meramai bosa na patapatang ena bukuna sana tailen baka klachiko o Mrs. Bonintilo ni lebu na baka ndara asureti elebi da sole non rangona ya onge kero ke me bitalo takachiko bera na baka ndara sole non rangona e chikontino na elondra eno non rabina kata mera bukeira na lubetele yo radra da uli lebungo e nduanga na tura o panapasan do na kamkama o matangalea kena bokel ni ada chungo o era marama ke ya dona bagarita kilebe au makasam takasar na kai ada butan mbonyo profesor una nambo ni na sana na tikina o na korona ndar na tikina bungali era ona kai na lengandangan maram ya sarang sa sambol ni beka ita mai rete chungo ene sal baka turang telip kan membal ni rambel de kinana o ir na turang seng ore ngaya na ingu era mai sule na be maram era mai wase na nonra nok sina nonra ketiket ni kilaka beteke na be baram taki o bombo tuli kanjina na bos na bol tambian ni kalunga tabakale boko sule na ka ya bakale lai o ko etor na ka yo bikim do na marama beteke kim do na biturang ambal untuk may bakite na bata-batango ento na ka tarayo bakale bubi o sitin membal indo tukul ni indo lay so de derke na bekat kuna do na ka tarayo bakale na no tumoy bakite na arto leve tul na marama kenan do na turang ko na read to succeed na tumoy bakite na no iyo erto vital no to boleh ni ronawa kerto vital no meros nawa oyo no barong to na rong benaka ni non rato vital no yung geredia na kena ya utek mai na be karto na no merto ta kaburto o miri hawe ke barong to mai boleh nak matanggal na koro bunumono mai no sur o Joseph Ambao na turangan ni Malabaw manakel o labenia nguyado iyo meudi na banua batike badiseva rarako na maram mai mbao au notikena da komba ndro kana nungu nakena tarea na nonrto waka matalai takana nonrto bital no melaya sarbira na sobno na nonrto sa sema batike be kana kana bakal takchuna bangni ko o Dr. Edi Nambalarua sa kena ngona mengo na bugun samsung ko mesa everybody in Thailand to be wired up iya to be digitized kan bal me bakara takara chunga mino rabale se retanga mo chunga mino kuna retanga mo kina era connect on wifi era ni rabitang na takmai na bunong ko sa chukina katel kengo non rto vital no na kan tongo esa durma indona turang ni India o ronga de tiko mandila na boso bakatele sandro kan ng ngorngor e bina katu ko memesuleta lang ano ngong erto siya masar chuga nasa sa bakara
kena be no era sama kena lebih tele mermai vivo ke ena mona liba untuk kaya usaha untuk kan nunggu kena totol kau tell it's like 60 years away from a lot of other provinces na benar tu saja itu kena Mata kena totolo ni non ra rai da matamai na kena non ra mai buki na wan kena ka ore chuko na non ra buki sarna na wan na muri buli bata kena sopni buli bata kena primary school e asaranga na bunga chicken the heartbeat of daily already na vital no kena ke sangai na ibola ke sangai na library non ra ore do mena na ba matal ta to kon na marama na moto skill vera na ngwan Korintong barang-barang cuma non rawini bola. Sientau rei da cuma mau ini lengan ni rapal bola. Tetapi tu kun bira dole tomi dole do barang cukup bembu. Tapi kata kita ya bukan lengan. Bebaka be connect batu kita non raba kasam. Ya, dakar dia indona rai ni bisa. Dakar be kana buku ya lo matu asal buku raya. Esa cukup serangan kena lai tarai serangan. Da kata komentar marama ni sakuli kunta komentar na ngone na kete muni na be marama bak ni santi ko muni lang ser ko kande na kasar na ya buli mai koribul bira rabul ngas bul child development iyo dora kana kena ngore na no to matana ta erto sa kaya kapchunga na mada to sa mada was ngau chunga na kena mesong kena covid erto te ko bunta kena erto na read to succeed erto wa bi alo mo merto la kumai sama ni obak bina ka be matanggalio lo salini batiko tan no bakong gitirto merto to sume ka bolek merto mai vitalano iya ya zarka ore no to vitalano no to berro ko to poso cento ni ucha itu dure ocia dure talan nito e baka sa sem ke dengan to tal mangma ya ndo chunga na karto to kun chukorto na kena dungin kena sanga me to ko ni na bul me la saranga no lo mane vale verne tum merta ka batikir na vera tao tua botai pu na dire ke juga merto ko ni rangane ya ngana kau obina ka tumba bakar ngana nunggu ngor kena le na kau bulida ene sana baka turang bina ka ngota ile na ka bole sa binaka na bole besar labo bini binaksar bakal lebih kem dia dua na may lewen at ko na vital no binaka ni kuwa don din na vital no momona rakat ko may songo sinay na non ranoke na non ra may bakarongo na kabinaka ni kuwa binaka bakal lebu na ronga na kali malumu meningwale mai menda mai ndambe bata ya ne oto ni non ndambe na buku ni bakal no mitiko ni sana o telebu to pa ni binaksar kin bakal lebu verto no may bulan ni tiko na sino binaka ni kuwa bakal binaka bakal lebu Dr. Andi Evi kikau no balaro binaka bakal lebu andi na no mu silemena no ngono mo may biwase be kemame ba usip talaga ni lewen tiko na Telebu Provincial Council dona rei bimbia na nomuni angole men mara ni liu dona kaya ulit saranga kina yandi ke bakai raw be kemni muni me bakai tabi na bata batango bertono boni be sana sati ngoi liu na sana saranga lo me biti ke to sana lak saranga na lo me biti Provincial Council ke renindo berto men angole mai men me bak madala sa ndo dina na rei binaka ni tiko ndona rai rambai lewe na sana sangga tiko talanga indua na marame bakata ki loselini mbati kota ndona ngone lewa gasni buli ngole nga mai na nona koro nga mi kumi ke na nona mi talno tako ko na nona talano baka di lolom kamai ava butungo ko ndona yado ni ndona tambane ni takavaka rawala nga na buku ni sesanga ke na bosota ke na bito ko ni mai bala na baka lebu gasni buli lo ena nomu bito ko ntik mai bako sibtalangan na kasat ko ni lobo ena nomu viva kung kiti berto na rit to succeed na timia ona tabutal ba kana dan ratu ongas ni buli Joseph Amboa turang ni malabau mena kelo ongas ni buli libe mamuyado mena korro udin banua berata te lebu gas ni buli badi sebra rako ena yan nombau gas ni buli Miriam Mahawe ena korro buni mona ni tikina o no sori babi ni binaksar kini berto na gas ni buli ena rto ngole mai merto me bibuki ena non rabo kung gitu ni tumbu ena ulu tanga ni buli dari itu na sana telebu
baka te ko nga mena buli le tirital na buli and maro takati ko ni da wir tik na ulu tangango ke mamisa baka ungeti kina baka le sara en betala no sa meda kana bulongo ona le subotal bir to na bulanya to angole mai baka bini binaksar biturangan ita panapasan daw na kamakamba na bukuni tikong bulong-bula ker-ker metang uno ba baka lebo na weni moling and Kuah, stoli kuah, pita na pula-palab iyo shake me to wake me Juice PG naka baka lebo neta panapasa au nangay wata yani so na mengo weni moli mengay bakaw tunga mai and nando na wangka bilim-bilim meado may Hawaii naka baka lebo neta panapasa baka binibinaktal nga bengas ni buli baka dengo o vini anak ko ng buli nakapagalev maramani ta na maramani na marate lev nakapagalev sara na namun soleme na namun ngauna muni may bitaro no kinabatik ito meron ni lewesi rivalita nakapagalev nung kumarama na namun ngole mai muni may wasia na namun ni kilakani makasanga pagkatalanga kinan na kesa-kesa ni masi bolong-bola may da kaun robe umpita na kachiko sa na namun ni tamba meron então na marama kay bitar mi biaw sagay katumo ko biaw isa dokter ti aw sagay kila tungo ba katua ni rtonto ta kamas talaga na maram ni ta kaun rod aw sagay ba matal ta kabi ko sa tu sarangan ko rakene ba dina ni nalingan manggosa na marama ni ta kaun robe etiko na nonra masikes-kesa na masimbol-bol totokan dina ba kauti baka binibinaktal nga bi professor una ng Bombobamba nanon na ngole may na noa nanon may biba kung gital nga na ulutangan ni buli sen kala nga ni muli kinong kasibul baka de ngulit yan rokowati baka silimi na poro way lebu may na ni wening buka pa binibinaksar chiko baka lebu maramang gas ni buli siya matal chunga minggo may ni baka matal taktal nga maramang gas ni buli baka dengo ni rto na baka dorchung na matalital na tali basikete natakati ko may na poro din ni Banua nakausar juga nandro ninyo may wenim buka ito martak sar bagalew na matuk kes ngo se ka tali kete babi ni naksar kina bagalew ni siya mati ko na biyo kani na ve sabe na ve dandravaki na loma ni madao na loma ni bula kerengo kimami matalau nele weviti na mundo ve mo city na mundo vesa me na ve kani ni mitiko na nito ibata-bata bagarita kaya na bimbi ni ve kani kaya nanon tabi siya mat. Saya kombek nga ya, saya talaga ni mulai kina bako binibina ko nanon tuturangan ni Arlandi o buni way bolong geriti. Na ve bula kaya ndo ngali tikumay, mendo may wase so ni tukutuk men paleta nanon ta bosa. May wase talto nga kino kwesa nanon ta bosa, na bulo baka tay lebu. Na bula katumay, na ngol talmo ko may tali mangitali, na buko ni non ran bosa ruto na bakanta to may kumbunay way. Babi ni binaksar kina baka lebikim ni Kersara na siya mati kumay serima korsaya may tabua nakabalibu tao na siya mati kumay mas leon in tombuy sa kiusa sorobi nakabakalebu na siya mati kumay nandibo nondoy siya mati kumikina da baka binibinaka kiberto na wekanda to na kabinaka ni kuwa na bitala no momona membaleta na sa no telew sa kwa ngaya na itek sa wasiti ko yani barabi no kubulubulong ko Hawaii kasama ko man sarcho kan kibekem ni Kersara naka binaka bakalebu naka diedi ng palarua naka mistress Rosalini Batikota naka bakalebu lobo kalibo nindilo ni moade ni moade nakakali nabalebu dargay bitar kamba ni naka ni volunteers Dono. Yung mo number 1. Iya. Sandon. Nabaleb kim do na beauty ni Mayaway. Nakayandi ni moade. Iya. Naka dumade manda. Moade. Naka. So how do I leave? Okay.